Shira urade na me mu ade nyina nhyɛ ne din kronkron. Me kra shira urade. Emma wo yire mfiri ne ye pa ono na osaw yare wa nyina na osan de mfum so nso afiri wo. Me di Kwame Ohene Darko. Mata dis fo nyina mrant ya ne D-boy. Rest the power one. Akwaaba drive juma die no nie nonum ne fa bo a ebetumi asore so. Yebedi dwa yebebo nwum yebeka wiasensam e ha pa. Ezamabo. Bulldog ne Saturday itemu. Ebi so abeka ho. Yebeton niema. DJ Donzi o duty Ziggy ono de fa wiase nyina. Ono nyamfo Kofi Asombaafo. Tro nsam nyina de amaye. Se memma. Monkoma amanfo ani nye. Ena so be mani agye. That's yedi ya no. Se microphone nyina ani etumi agye. Yes, teacher for na ayi o. Teacher for na ayi. Hey. Sukum pedede. Akwaaba drive juma die ni. Okoman radio. Ghana Akwaaba. Appointment Akwaaba. Me kire se eye Akuapem North. Aha. And now what yengura enka. Mamu nyina Akwaabo. Welcome. Where's the Lord? Akwaaba on la rive. Welcome. Where's the Lord? Akwaaba on la rive. 97.1 FM is rocking. We are blazing. There is no God like our Jehovah. He reigns forever and ever. Somebody lift up your voice and sing this song. I'm gonna tell you what to say. There's no God like our Jehovah. Ejonya mi wa ye dos. Wa ma ye lu wa kweni lemu. Eti fa wa seni na shenu sa. Wa ye dos. Ejonya mi wa ye dos. Wa ma ye lu wa kweni lemu. Fa wa seni na shenu sa. Wa ye
blazing. We are blazing. We are blazing. We are blazing. We are blazing. Listen to me. Money, 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 money. I will sing my praise unto you, my Lord. I will dance, I will shout to you. You will be my help from now to We are blazing. We are me.
We are blazing. Abolo, wala bolo ti Yesu. Inkabolo, wala bolo ti Yesu. Wachamele ye mana, yengale noni ameboi. Abolo ni chengwe ni bane kuni wa ye kuni wa ishi. Moni abolo le, eba ishi ke ya nano. Wachamele ye mana, yengale noni ameboi. Abolo ni chengwe ni bane kuni wa ye kuni wa ishi. Moni abolo le, eba ishi ke ya nano. Inkabolo. Abolo, wala bolo ti Yesu. Show it. Wachamele ye mana, yagale no nyame boy. Abolo ni jengwe ni bane kuni wa ye kuni wa ishi. Moni abolo le, eba ishi ke ya nano. Wachamele ye mana, yagale no nyame boy. Abolo ni jengwe ni bane kuni wa ye kuni wa ishi. Moni abolo le, eba ishi ke ya nano. Moni abolo le, eba ishi ke ya na. Da. Ego eba ishi ke ya nano. Hey, awo mengomie. We are blazing. Ngomi ngeswami ibe ngomi no eje ne mayare o ngomi ngeswami ibe ngomi no eje ne mayare o ike ngomi ngeswami ibe ngomi no eje ne mayare o ngomi ngeswami ibe ngomi no eje ne mayare o ibe ngomi no eje ni mayare o ngomi ngeswami ibe ngomi no eje ni mayare o ike ngomi ngeswami ibe ngomi no eje ni mayare o ngomi ngeswami no eje ni mayare o ike ibe ngomi no eje ibe ngomi no eje ibe ngomi no eje kala ajomoni na ne yo lo aume o ajomoni na ne yo lo atame o ajomoni na ne yo da aje kwe mo nande kwe mo mawu no kwe ito automa ke kwe mo nande kwe mo mawu no kwe ito automa ajomoni na ko ne yo da ao ike ajomoni na ko ne yo lo aume o ike ajomoni na ko ne yo lo ajomoni na ko ne yo da ao kwe mo nande kwe mo mawu no kwe ito automa kwe mo nande kwe mo mawu no kwe ito automa ngawa mkwe atwadi
Come. 97.1 FM is rocking. We are blazing. 97.1 FM is rocking. We are blazing. 97.1 FM is rocking. We are blazing. Okoman Radio. Me di Madam Joanna. Radio metie ye Okoman 97.1. Me di Madam Joanna. Radio metie ye Okoman 97.1. Me di Madam Joanna. Radio metie ye Okoman 97.1. You are
pleasure. We are pleasure. Whenever I visit Ghana, I visit Akwaaba and I listen to Okoman radio station #1. Listen to it. Onyamie di ma se mami onyamie
Abusuan foma mu nyina kwa ba biom radio kro and so chipo ba akoso. Getty and friends nyumu yi me share that the tumu esane say. Obiase wiase ayeden. America ayeden, Europe ayeden. Asia, Africa ayeden. Ana me bisa me ho say na fe ye nyankopon a ye som no no owo hefa. Ebra bi trokronkron nim. Ahokyere ba ya ma. Sabi abusuanfo manim emmoa sabi wo magya nan no. Na ye de kruwa asiso a ye ton. Binyini se wiase adu ho. Se sabi ye bedi sabi emmoa bi ni. But se sia no wiase nyina ye de obia esu. Obia of jeze fa tokro bi mu aya ye se ani daso bia eni ho. Mejiri se sabre mu ana David nsu komu a waka se memma mani so ma kire me po ehina memmo efiri beba ana David ka se memmo efiri asafo awurade ye wo nyankopon ne de imamu be den nanso awurade nti na sabre yi aya ye se a Christopher ni nyina obi aya pa aba ana wiya me ka cha se awurade ne waye bida wo be ye so what Israel for efa pukokomu nanti asase brother so a hobi amom ho a mami brother uncle wa uti okoma awie yi mo ayiri hyemu se me se ekasima ba ko don hwere na ne magie agu a ne obo so ne asase no oda so wo ho a so mo se 86 ekwam si Ghana etwamu anada so wo ho anu mi gitum asampanyin de ne masisi yie enti ampanyin de ne masisi yie no ye ya Christopher no nso e baabi a wudwane akọ no eja to ho efa na abefa ye nya ni nyina manyame ye nya ni nyina mu asetere mu ayaden teacherfo akọ strike jese ewie bon enhia eguguo ohawo ni amane aba wiase ye nya ni nyina manyankopon wono no bamu a ebeye yie abusia Bible said by strength no man prevails. By strength no man. Mr. Ghana a Christian country there. Why don't we invite God? Anamibua Methodist for why, Presbyterian for why, Pentecost for why. See, I saw for the cry am a sabi. One why I hinty. One for a cry ma. One for a cry ma. Nansu anke nyame betumi afa me nimu amanema ye migidi migitum se ye bue ya no a ye frɛ nyame a enima nyina be ye ena nwumre tie me number ena ye de be adwuma ofie ha eni ada ne kakra etiti etwato ho na bere ndu a wafrɛ bi 0205 818 0205 818 748 break on one member se ne be ya edubre a ye di agoro ye sua ade no a botumi aba mu bi aye bobo ani mpanyin nyina enne awie be se me de nwum yi hye wunkuran me de nwum aba hye wunkuran anwum ne si pe ye to adwuma die no so ayo dokron son achiripo baako eso Yeah, papa, the free war.
Ewurade magana sanya yebio. Afori tu yampanyi fuaso owura yesrawo. Aniyeyo. 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 Ema yeda. Ewurade magana nya yebio. Ya jobia. Wa fi usuru badum ye. Mesemede meni. Ya dia wato so kana ya Kristo for mine. Ewurade niye ma for. Mina ni mejade wa uto sono wenyi wana mo. Yeah. Free me more frosty besin na no ajwa. Me uno watri ni awadi wacha maneni magrasi. Adum fwe. Miss ya brabo sebe ya senye ya everywhere. Adum fwe. Some point one if I'm rocking. We are blazing. Miss me de mania to swam me more. Yes, me na de meje do to sunu when you wanna more. Free me more frosty besin ne mame. Me uno watching in na se for is there. Oh ray. Miss ya brother say me I know Timani, yes, sir. Many do so. Oh, I many do so. Mama, I don't for many days. Erate medawas. We are blazing. Erate ema menstransa na medu hua dansie. Baba say fra my friend me be oba papa mama sanyina usa usha nejina ukane bemu. Maninye, Emma Mede. Yes, I am friend, me dear. Emma Mistress and Medu what dance here. Media Mama saying, no, sir, Ushanejino, who can never move. Maninye. Anyuma me de show nkran oba pa Kristi. Awurade se wo mamu a Ghana ebedu baabi no ye be pa ba. Awurade bremu ma anya yie. Petro sam. And the Lord fair hwiri adani pa kon ho. Politicians ye dio ma chia no be ka no strategic tactical dey ba Awurade be mu ebe yie. No, Papa critique, I can say, Mamma is Rena Medi. Already, man, party, young party, and yet, you for Sebastian Sandy, and party. Already, now shade, you know, can bem, Cassa, Nadine, and ye, and Fama. Yes, you didn't show Bo, show Crass, and Papa, and no more answer. Then that's all her man, what already show. Aye, one I saw yesterday. Na didn't crash some didn't crash any bravo. A Reginus Hotel. One would to Adukrom Equiapim Hotel Papa, a bray. Ubo Ram Mabos, I die Papa. No, come at the small war on my wedding. Aye, one a big junk of 4 years near the but down to drum home. Executive rooms, swing rooms, deluxe standard rooms. Economy room thing in every honeymoon, swimming pool, pension, big drum where we are, now come out tall yam. Conference room, a restaurant, papa. Regulars, a word to come up with a pimp. Be pass a quantum, Pono Swada.
Enkane Okre District Assembly opposite. Okre District Assembly Enkane Diano opposite. 0244 33 33 73. 0244 33 33 73. Offer us a number no. One bed Joe so come somo. Fe. Emrante ne bo modern. E maso go so bo modern. Regional Hotel. Abroche fa mo babro nyai. Munko hono mo. Wọ́n say yes ẹ̀kọ́sọ́ kìsì wọn ní mìíràn ní màbà wọn no wọ́n bu nípa ẹ̀sùn nípa wọ́n bẹ jẹ́ òfin ọ̀sùn wọn ní àjẹ́ wọn pàpàpàpà. Regional Hotel ọ̀sẹ̀ home with nature. Sika yà aberanteɛ supayɔfori kan ní ẹ̀mísà agorɔ náà ó die sɛ sika ebi ni ho a sɛ akwadeɛ de abɛ pii so sɛ wò titi sɛ odwa nti. Quick Credit and Investment Micro Credit Limited for say Brown mo bosia brabaje bosia kɔto wɔ adwuma so fahyɛ wɔ adwuma no mu kena adwuma no ntumpo enyini fi adum nkɔ adum mu ene de ene no Quick Credit and Investment Micro Credit Limited omo boa papa o omo ya ade papa startup loan, emergency loan, working capital loan, existing business loans. You know, come be obi. Ni nya se ubenya Ghana card. Nya Ghana card a. Na wafre eye empanyin e work Quick Credit ahwe ye on be boa. Number no so enya den kra. 0302 200 390. 0302 200 390. And I say 0596 920 833. 0596 920 833. Quick Credit and Investment Micro Credit Limited. Was a lending made simple. And you may come in the other room and area in Cransha, you the day that's a dear Bremo. A bay ye wate, and more bemu muta. Missy and Yamia Dumwa. Number Edibedi Juma Ewofiha 0205 0205 818 748 0205 818 748. Okoman Radio the Okron song a chipo bakuni yan fanche second year na yankwe adrianko 97.1 FM is rocking. Oh yeah, blazing. 97.1 FM is rocking. Oh yeah, blazing.
Assemblea obe kanchemino. Ayana dani shira. Ayana dani shira. We are in lucky style. Lucky style. Lucky style, baby. Bro, all day. 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 We are in lucky style. Lucky style. Lucky style, baby. Bro, all day. 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 Pesa me ka se me feel ku wa you from judge yourself. Okoman, ye so ni mu na ne power ha. We are blazing. We are blazing. And now
FM is rocking. We are blazing. We are blazing. We are blazing. We are blazing.
me want for real my world. So ya ota friend you. So ya nicha friend you. So ya simcha friend you. So real swa friend you. The was simchi messia ye pa. Ye messia na sa ya ti born free and I'm portraying one and different you. I kick out wash it, my pocket more than why. Very sure was a meeting bar. Me don't want yet intimate road. Other submission, let you meet it. Me de me want for real my own. So ya oughta friend you. So ya need ya. Okoman Radio 97.1. So ya some job friend you. Oh, so around swap. Friend you. Okoman Radio 97.1. Me don't want your dingy miss roll. Other submission, let you meet it. Baby, me want for real my own. So ya other friend you. So ya need ya. Obey. So ya some job friend you. So real swap. So ya order. Auto. So ya ninja. So ya some job. So real swap. Okoman Radio 97.1. Okoman Radio 97.1. Okoman Radio 97.1. Okoman Radio 97.1.
97.1. Na sodo, ube mama swa kente hu. Aode, ufiseti enye nada. Di meni atusu. Mama emi kodena. Oda meni abrante. Osi esruti po beso mami. Wenya ya numja. Oda fu frontio. Oda fu fro. Oda fu fro. Oda fu fro. No yo. Ya tia bro. Okoman Radio 97.1. My sister from Semirei. Oh, mammy, if we are papa, my puto. If you're free, fair, fair, go quasia, yana misu, marry yo. I don't see me theater. Me wanna micro, if a quaco see me. Oda many a brandy, Papa me who dime, who did me fear con ya bay. Oda for brandio, the cabo for Semia, Oda done a stress me. Oda many a brandy, Oda for brandio, and maybe Baba when you come and you be a one, and your tine, when you're young, Kaoko. Oda let me down, damn, sister Rite, Oda for Friday. Okoman Radio 97.1.
your body. I was sing. Okoman Radio 97.1. Okoman Radio 97.1. Hello, I'm Mies. I'm from the Netherlands. Whenever I visit Ghana, I visit Akopong and I listen to Okoman radio station number 1. Listen to it. Okoman Radio 97.1. Music brewed in Africa. Come, let's enjoy together. Music brewed in Africa. Come, let's enjoy forever. After God is where we need to celebrate. After God is where we need to jubilate. Listen to what they sing and just help me sing. Sing, sing, oh yeah. Sing, sing, oh yeah. Music go sing, sing, oh yeah. I will sing, sing, oh yeah. It will make you rock your body. It will make you move your body. It will make you groove your body. I will sing, sing, oh yeah. Okoman Radio 97.1. It's my kind of music. The move is alright. Let's groove it all night. Don't get so lazy. Yes, something so crazy. Listen to what they say and just help me sing. I will sing, sing, oh yeah. I will sing, sing, oh yeah. Music goes sing, sing, oh yeah. I will sing, sing, oh yeah. It will make you move your body. It will make you groove your body. To make you rock your body. I will sing, sing, oh yeah. Okoman Radio 97.1. Okoman Radio 97.1. Okoman Radio 97.1. Okoman Radio 97.1.
Okoman Radio 97.1. Okoman Radio 97.1. Okoman Radio 97.1. Abrama Maneka said, Mom's joint back up. A man for a Kufu road. Okoman Radio. Oh, my champion Martin. Okoman from my bank and you. Kenya cry, must say, baby. Minimum grow cry, no poor you and a jewel. There's soon be a museum. When is size what? Oh, open because you are your family. Ayebe Amedubu me war parliament sorts. Okoman opposite. Me de fi anopa kopumawia anobufa me wales is dre e hwa ne da. Nti misire mu amuti Okoman nyina so bia di ho ne ho de nsempa me da mo ase. Chino
baby, I will love you like I never seen. friend me Ajakwa Mitela across Mansina Junction number 1. Na Okoman radio ni de bia yeti. Okoman radio we are number 1. Nyamishira muba. Amen. Your friend me Ajakwa Mitela across Mansina Junction number 1. Na Okoman radio ni de bia yeti. Mami abinai, mami mi wa, mami esiabe, mami mi wo. Eno sakoma, samina mabra ima, anja me ari agogo. Efise kusia papia, efise kusia papia, sane kusia. Samira masi trema, anya me ari abubu.
chere bomutu wo be mu wa de bia na sibia ebusia de se payo wo de chere bomutu wo be mu wa de bia sibia leti mu mami mi wo mami mi wo mami mi wo mami abenai mami mi wo mami asiya be mami mi wo eno samoma samira ma brabo ima ansha me yari ya mungu eti se busia babia se busia babia na me busia eti se busia babia na me busia landa na wori animio New York awoya animio Germany awoyi animio Canada awoya animio Toronto awoyi animio Naswenyi na chuno ofie ni fieti assistance ka bebre media mani mi propose what's da mamia na sadachi me befia benye baby mi tiato me Adelaide Obuo me wo Parliament Sports me ne Okoman Radio hwenim me wireless te da bia no po yo and the phone e do Okoman nti misire mu amuti Okoman nyina so bia ti ho me ho de nsem pa me da mwase Western forever, Western Diamonds, taking us to 428. Oh, Chioba. Allah, 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 Allah. Now, Yabako World Cup. Aziki Nyamishra. Ziki de Metia Soria, Ubaya Associate Pastor. Umpo. Wo Wanyanko or Dabio. Madam Kachro. Yano waka kuapemoha. Joba. Ajilene Joba. Na me kopie over the weekend. Ewo Osu Children's Home. Laboni. My kankatesi yenwura Kofian on bafo. Hey! Money day somewhere. Sika ewo baby. What you see? Era go fi ba for nyame nhira wo papa se na di beka no times 20 cause last Saturday there na ka me ba adwuma na ka me last stop no aye ogugu aso dem now so you friends no let me shift I'm matching the sika ne be ma na no kwasem
Mommy Monsema Osuchiden Sonfo. Omaya dear papa. Hey! Oh, Mamo Shamo Frani Yamin Shramo. Shamo papa. Na kwasi da so bi kopiem wa akugwa eye presby. Nya papa eye AJ William Ebrentu. One ne ho kafo ne akugwa presby for. What? Beautiful. Oh my dear papa. The akugwa presby for and asori mpanyin for ne Reverend AJ William Brentu. Ane ne ho kafo. God bless you. Anya World Cup no unse eba so anu no. World Cup no eba no. Na unisika na si kontomire mojaduro. Usika sha usi kontomire mojaduro. Unisika sha wasi womu nipa nipa. Jai. Sani amount for you ready say World Cup yi. Omu de omu ba jimu no. Sa no Okoman so ediokro enson echipo baako yeso ye nyeja ho kra kwase enfantifo mienu bia na ye panipa 30 ewo class enya 29 ena enfantifo mienu obi ne wo faase omkwa ni bishop say what is the English name for cow? Na Okoman nsaso na second one gina ho no ka ato chete enyim ka no brofo gina ato said ma na ato gina ho di na kwame na ka say yo ato gina ho kom ato enyim ka no brofo gina ato no ole kan na enyim de cow ni brafudi ya mu na mofra no hwe brofo papa e wo suku ni mu na awiei mede nsam na mu awiei ensam wo ha papa na World Cup yi na me chese Okoman ediokro enso chipo baako ye be ye predict and win and to so mo afidie no na ha no mo na afa mu amwo paps ne ade e be ye to fufu kokonti amanfo tra ho no mo age o mani e be ye to spa ye to dame na wo mo sere ne ade no aha Okoman se to safra wo mo na wo mo no metena se enye hyehyeye na fe yemfa studio ni nyina ni team ni nyina no emepiem e wo aso ye ho mo se wo obum se wo kabu apasare otwetire na opese Okoman ediokro son ye baba set up ye machines no na ye commentary efi wo aso ye ho na wiase nyina hwe wo no frempanyini e na mpanyini ni ni sa wo so na ye live commentary efi aso so ubenya sika papa me na me ka kire o cause World Cup we just anima bebre ne be mu ade aba achade and tricks adisua nyina betwa gu wate Okoman so ye nyeja ya ho sa akra etuma tuma free line no 0205 818 748 0205 818 748 Okoman Radio 2022 World Cup e Qatar. The ho ajimu papa amno kase no. Empanyin bobo ho se Okoman live comment no ye de bebre mo de okruson achipo baako eso. Seba nutipaye code any pepun a wa hontoso any original pro code a free kojak shese obia emfa bibia ense endada wo se eye pro code wo ko drugstore siso se wo pe original pro code kai se pro code no ye PROCOLD ena kojak enso eye KOJACH
na kojak ahyɛnsodeɛ nso da ho. Sɛ woehu wei mu bi a, ɛndeɛ na ɛnyɛ original pro code. Wobɛnya bi ɛwɔ drugstore biara mu. Hwehwɛ yɛ kyerɛ kwan ɛwɔ Okanshi Drug Lane. Ana frɛ yɛn ɛwɔ 0302 678 999. Nkratoi FDA Agiatum. Asempe bi aba. Upe sika akostati ejuma bi. Uhia bosia atre udwadie mu. Uye government ana private worker uhia sika de ate wo hot bi so. Uye busumi ejuma uhia scan tempa bi so. Eni na quick credit be ma obosia mo atwa ne kakra. Eye collateral free loan na susu savings account opening deposit BRNim. De hia ne se uye Ghana ni na wo Ghana card. Se wanye adwuma afi we mu de kodia na wa na upe o excuse BRNim. For quick credit e was 0302 200 390 ana 0596 920-833. Number fufro biara frewa enye quick credit. Shenen so say quick credit and loan ewo internet so. Enti shena obiara andada. Bank of Ghana amomu dwedie ho kwan na kaise nhyehyɛ da ho. Quick credit. Lending made simple. Abra, makoya shopping waba. Se se die edigia befie eti bachira odo. What? Mirror. Yes. Eyisa Medulac herbal tea. Eyisa Opinto herbal tea. And eyisa Minta herbal tea. And no shopping no. Hey. Now ubu me saying. Hey. Herbal tea. Eye ni jedie. Sana wakachire me. Na wo shanta de apuskelenke. Di wa he mo ne sa I am aware no. Bo life na se yare hye widie mu a. Na se wo nuru ba bia na wo bobro amo no. Na me so mabakokora amo na. Enu na wo pe. Enu so de tofe akwa. Enye menum eyisa herbal tea. De bia enyini ache. Afa na wo kasa yi. Eyisa Medulac herbal tea. Wo de tunsu ehiem kakra na adwoa. Na wo de wo kakra frem. Emfa milk na sugar nka ho. No anom ne saa. Uti pow gaga. Eye migraine. Se stress kra na wabrɛ na ha wo a. Ebadwo fom ama de wo ye no. Wadwena koso no waye ne yie. Ama mogya no so apompe yie. Obi kra no ho wo no. Eye Parkinson disease. Ana obi kra nya brain tumor. Ebejai. Eyisa Opinto herbal tea nso e. Eyisa Opinto herbal tea. Eno so fatunsu ehiem 5 minutes bi achi. Na wanom ne saa. Emfa hwe mfrem. Ebe boost your immune system. Ewo liver any kidney no ho pa. Na mo ahodene da. Ene menu share football match na ka be hye bi pa. Malaria fever, typhoid, any jodi so de ho atwifa won so kra. Ene won so yire wo ho nanom. Na firi se me kyewo a, me njeja me ho. Na wo de abewo. Na ye wo Eyisa Minta herbal tea nso. E check cholesterol, blood pressure, and diabetes. Ya mani nyina empa fie hada. Debida. Abusia ni nyina benum bida. Our pharmacies, herbal and chemical shops. Dudua, Kwaisi Christian Herbal Center. Ewo Eyisa Suhum Kofodia Main Road. From 0244 413 247 and now 0248 152323. Eyisa herbal tea. Numbi na wabehunu ensesa ewa pomdirimu. FDA ahwehwe saa ejadie nkrato yi mu agye atum se eye.
Not the meaning I'm so sorry. Not so wet to me, you be saying, and I'm craving. Not so young, men soon come. Ya not just a foot record. Why are ferry? Why are ferry? Why are ya ferry? Why are ferry? Why are ya ferry? Why are ferry? Oh, you been seen when you bring me. Ye person yes good day. Jamam sika kakra mi wintra. Anasa mahodi kakra mi wint. Anasa obaba kwa mi wanint. Anasa mekaba kwa mi timint. Nasa wemna ye weni bridia. You wuna baby yo nema weni mremepa. Waya fred. Waya fred. Why ya friend? Why ya friend? Why ya friend? Why ya friend? Not the meaning I'm from not the meaning I'm so sorry. Not so well to me, me officer, and I'm privy. Not so young men so come. Ya not just a forever. Why are it depends now when you bring me. Depends on yes. Assalamu alaikum Akuma Radio. Medina Sabiti Abdullahi. Mon fo frère mi yaro. Munti Akuma Radio da dedas. Yebe Adelaide Dubu a me war Parliament Sports. Okoman opposite. Me de fi anopa kopuma wia anodufa me wales de ehwa ne da. Nti misire mu amuti okuma nyina so bia ti ho ne ho de nsempa me da mwase. Okoman A.K.A.
Yan you kura pum ni ba. Okunu mo ya dini ya Okoman be kuma jiyo. Okoman keje business Okoman. You kura pum na ti Okoman. ACP Kofi Buachi Okoman FM de ore amantem aso se edikanfo niema woreye na wogusu ye na wobeye no se yede to nsani ani a na chese Okoman edamufu a won niema na de no eja mi mui wa matamfo anyame o e matamfo anyame e mosifo srimi e matamfo anyame e banu sawa mi o odo ye we meni meni o odo panu eya na chinye ni mu odo panu eya na tokwa ni mu odo ye we meni meni o odo tekrema ni sikwa o wane sisi ontem ma ubani amaye ma umi funso odo ye we meni meni o Ramieni hunamu nkomo Rama ya faye wadri Yeni ya nkomo Ramieni hunamu nkomo Rama ya faye wadri Yeni ya nkomo Obase wa ya bra Obase we ya bra Kampa tue ya bro Yena kwe friye Akwe friye ya bro Akwe friye ya bra ACP Kofi Buachi Okoman FM de ore amantem aso se edikanfo I didn't want to go to Bangu or Okoman FM. Any more can be my phone, no more than one. We are on the call. Diandra, me age was net, Mampon, A.K.A. branch, and I'm a member and client service officer. The BIA Okoman FM. Okoman, we are great. Won't cost me my family. That's it. Yeah,
de Ekuya Castro me wa Mandela Market e ho na me ye watching Castro ba ko pe no size Okoman fo ma ja de papa me felem Okoman fo ma man ke ye be wu o Okoman fo ma je ni nyina mumo ne yo ye ma mo adwuma pa ene ne pa mo de abo men yim ye so ye kura ma sintwe Ay! Shebe! Ah! Niemano. Monamore Niemano. DJ Zikibi, Ochina, Obeye Jumadi Biama me. Krata mi kura ofie hey. Ochina, metutum baby. Na me mated bit na. DJ Zikibi a display. Ewo ye Facebook, social media. Na wo bia hu asem a ye ka no Okoma ha no. Se nye bosire mu ka. Hwe. Okoka. Yase. Aje. Mawo. Mese abibi mai. Maka. Makwaso maka. Mistake ya. Nyakopon be ye ne se wo ye brebre na wo ma African leader bia wura heaven obeton. Mese nyakopon se wo ye brebre na wo ma African leaders ba kokura wura heaven se kura heaven oh ye beton. One ombe brebre so mbe tu na de so na unze heaven hono wo mo kire se ye de ayi sikakoko ena aye heaven mbontin so nyina won bari ne mari nyina udi tie o mesi wachina ziki bebo amesa the worldliest continent not you poorest people the worldliest continent poorest people Professor B your friend Ali Mazuri ochra de wo Kenyatta University I say Africa is producing what they do not use and using what they do not produce. I know can ye ho akire yen se bibi man kontomire wo ha yesi empe kontomire ene sausage obi e didi mi anwumire da no Okoma broni ya pon adwuma yeso krok na me nam ntenten no me hwa Okoma broni gina wato de se wato sausage kontomire nkwan ubenya na tie anka na kata se fuel eye petrol ni ade ente se ye ho chi ye nkra Africa enye Ghana nko a o tie wo de me bone maso a kire o me bone maso a kire o 452 ene wo se manka ku apum kasa no mani abre papa mani wa abre ko Guinea, a neighboring country to Sierra Leone, has the richest reserve of bauxite in the whole world. And the Kamuntu bin Tonwe. Kamuntu bi Namonton. Odietie. I say, but the company that produces aluminium and bauxite is jointly owned by the French, British, and West Germans. They established those firms. And as those firms, Mr. Mo, those firms. And before you watch it and say, companies that will be memu in Osha. It is being owned by Abrofo. And two copy because on the Brofua. Now, I have been actual. Hey, we can't you. Your band is saying a bauxite. And what Guinea partner Guinea for? Woman to me to bauxite being torn and find home. Second, I see petrol, diamond, manganese, nothing about it say. What I today? Me, you don't want me to ask you. Namibia has gem of diamonds. Namibia, yes, you could do Namibia. Diamond pa wa Namibia no anya children service. Me na me ka jo. Obronika say gem and I just say ampa. Anya mo fra kra. Nanso ko Namibia ko hwe. Aje. The largest deposit of coal no enema train
and train took a Americano. The largest deposit of coal on the continent of Africa is found in South Africa. 65 billion tons. Mr. Ochina, Nemeka in a member DB at the ato social media handle Okuma 97.1. It's my car and what should be the largest deposit of coal. It's a coal and a train to Americano. The largest deposit of coal on the continent of Africa is found in South Africa. 65 billion tons. And billion. And if one day too, who are there doing? Mona more in Yamano. Asasire. Mona, Missy this week. Oh, Gabon has gold, manganese, and petroleum in abundance. Gabon, hey, Gabon. Hey, Obama Yang, Nukrum Gabon. If you're about to send Obama Yang, one to Gabon mobile. Na Arsenal ne sisi akora de Chelsea obi aga ne krom petrol ya fa no kwa ana manganese ana gold saka munto bi mfa hwa no na o ka Gabon de waja Ghana mo mdu besia osumu ya ode mdu besia papa sasa wura no wa mo hwe ne ma no yen de ya nwi bi na woni me se driver ni bi any passenger akon 50 pesos so and sister 50 pesos. And me some say when na Ghana na mtie na me no ka say. Driver ni na wofa ni mate efa passenger yi na passenger no. Ma driver ni no sika. Na hospital senka mate ni be ma na sister 150 pesos. And na mate ni kwama no 1 cedi. No say Saka 50 pesos. No see that big try. One thing aba. No see there na aba. O asa agura passenger ni season. No who could mate no and your family chura. I finish talking you. It's a Marioka. Hey, mate for that for. Man amode ye kwaba. Unto mbo ase. Atana. Yemano. Mon amour est niemano. Asasire. Mon amour est niemano. Asasire. Mon amour est niemano. Menkasa pi, unse menkasa bebre wo program iso. Mewie, me de mwasi. Na me de mwasi no, Shatawale, asembe no akwaka kra ya. Pretty for afre na bulldog kra so arepra ni. Shatta. Oh, there be Bema. What the base eto nyumo bi ani je ho. This Shatta kwa kasem. Ma sam be kra de o man panyin dada His Excellency Yewura John Dramani Mahama no kra ya bem. Shatta. Awurade. On your friend ni nana. Yo. Yeah, there you koto. No, and the namu wa. Aye bobo no. Selo no. Mama Joanna no.